Anggota militer Vladimir Putin benar-benar tak membiarkan pasukan Ukraina untuk bisa beristirahat dengan tenang. Serangan demi serangan Rusia terus didatangkan ke posisi kubu negara tetangganya itu. Baru-baru ini di arah Kherson, terekam detik-detik penghancuran antena peperangan elektronik militer Ukraina oleh Kornet ATKM Angkatan Bersenjata Rusia. Tampak dalam rekaman ledakan dan kerusakan parah terjadi pada posisi target. Kepulan asap tebal terus membumbung tinggi. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini, juga terkait total kerugian yang didapatkan tentara Ukraina. Video yang tersebar di media sosial Telegram pada Kamis 11 Mei 2023 ini menuai beragam respon dari warganet. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.